Kenya, mawasiliano kwetu, nguvu kwako. Nĩ kama no ndo guthina mbere guikarania na Ithio President Uhuru Kenyatta augite teti wedi wa thirikari kuona Kenya magitangika magetha maguta itari na kihonia. Uhuru augite ati bururi tu wa Kenya uraigwa urugari wa wagi wa maguta amukihumo kia unyihu uyu ni bara gatagatika bururi wa Russia na Ukraine. Russia ni mwa mabũrũri maria mathondekaga maguta maria maingi thiini wa thi undu uria uhotometie thogori ya maguta thoko-ini ya kimabũrũri. Uhoro turaheo ni mwandĩki mohoro gwitwo Njenga wa Wambui. Oriria Kenya kuma mieni itiganite marathie na mbere na gutangika magiethana na maguta kumana na unyihu wa mo cienderio itiganite cia maguta ma ngari. President Uhuru Kenyatta ni ahoete Kenya magie na umiriru amuthina uyu uraiguika thi yothe. Sasa vita ambaye haituhusu sisi imejitokeza kule Europa na dunia mzima yateseka kwa sababu ya ukosaji wa mafuta na mambo mengine. Fertilizer imepanda, bei ya mafuta imepanda, na pia kumekuwa hata shortage ya mafuta. Na waomba tuwaombee hawa wenzetu wawache hizo vita, kwa sababu wa kuumia ni sisi. President augite kwa ihinda riri thirikari ndiri na kihonia gia kunina unyihu wa maguta amu bururi wa Russia niguo wa gatatu hari mabũrũri maria menjaga na kwendia maguta maria maingi thiini wa thi, na bare yo etangithira urugari wa kwaga kwa maguta uguthie na mbere kuiguika. Wananchi wa Africa, Asia na kule kwingine ambao wanategemea, because that peace is critical not just for Kenya, it is critical for the world. Jana nilienda more than 4 singeweza pata mafuta imekwisha. Who's making is this? Somebody somewhere ambaye we have no business with what is happening, but we are all suffering. Let us not blame anybody in Kenya, because it is a world phenomenal problem because of the war in Ukraine. Our prayer is that the Lord will give us rain this year, so that we will not have food insufficiency in the country. Oho, mubunge wa Ugenya County ya Siaya oritie thirikari thuthurie na yethane na aria mahithitie maguta bururi-ini makienda unyihu wamo ucungiririe kuongererwo gwa thogora. But some people, some cartels have sat somewhere and have decided that they are going to cause a difficult shortage of petroleum products in the country. And request Parliament, where I sit, and request the DCI, and not request the Competition Authority that we must go after the cartels that are denying Kenyans a chance to do about their businesses daily. Grifotra Inooro TV, jitago Njenga wa Wambui. Nega muno Njenga wa Wambui ni ndo wa ripoti yo yaku, na Njenga ngoririkania ati ripoti yaku ni yatutirira mohoro maitu na njira nguhima ithaa riri uguo ni kuga mohoro mangi no na cihanda thaa 3 cia rucini. Nikaira guthoma ndumiriri ciaku irio tumite haha twina kindu ndagika 3 inya kogo ngothi ihenya na ngombe na Jomodi aranjira ti kwega irararire raini ya Petro mara irathirire orire hakwi gukinyirirwo. Pole sana mundu gitwo Jomodi njuguna wa muthiru gaitheka muno mundu gitwo Steve Touch Muigai, Charity Jerry Wemaua, Mwalimu Weston, Peter Maina ndakuona mundu gwitwo Magi wa Githumu arega president ni aheo gitio giake ucio ni mundu gwitwo Magi wa Githumu. Karo Kariuki aranjire Kagio Kirinyaga geithania ku mwena ucio wa Kagio. Janse wa Mbui ngocia ndatho marito ryaku wega no ranjira wikuria Keno Muranga. Charity Jerry ndakoro ndakuiga mundu gwitwo Agiwainaina aranjira good morning. Haya Eric Jure wa G3 wa G3 gaitheka muno ikuria yego ni kuria Kagema na ni wake na muno mundu gwitwo Eric Jure wa G3. Haya mundu gwitwo Magi wa boda boda dukigeitheka na mundu gwitwo Roda wa Christine Brandon gaitheka muno Roda Christine Brandon gwikanda gwetarito akureregereire Shiro Uhuru Market gaitheka muno shabiki witu wa kuma miaka mingi mundu gwitwo Shiro wa Uhuru Market. Haya mundu gwitwo Mwasi wa Muge gaitheka na mundu odrona haha aranjireto Daniel Jamuhuri odo mwe na mundu haha aranjira rito riake ni Mwangi wa boda kuria na nyuki. Ndenda guthi hada Facebook page ya Inooro TV chap na honigetha hutie eria tatu na haria Inooro TV Facebook page ya Inooro TV ni ndrona andu aria makiri ho ndona mundu gwitwo Jesse Shege koge wa Nyakahura mundu gwitwo gitawa wa Karubeta uranjira wikuria Girigiri town handu etagwo Crossroad na iga twi hamwe nawe mundu gwitwo Monica Ngendo ni ndakwena raiga twi hamwe muno nawe na geitheka muno ndu mwe na mundu gwitwo Philip Kama wa Zimmerman.
Mundu gwitwo Ngige wa Kenya ite pole sana ni utigitwo ni your sister Beatrice, pole sana mundu gwitwo Ngige wa Kenya ite ni undu wa gutigwo ni mundu ogwitwo mundu gwitwo kana Ngige wa Kenya ite aranjira Beatrice mwiri sister wake gwitwo Beatrice wa Ngari wa Ngige aranjira ni utigitwo ni your sister etagwo Beatrice wa Ngari wa Ngige na arari murwaru kwa ihinda iraya na araikara kuria na Manga Boda kahinda ka miaka mingi. Pole sana mundu gwitwo Isaac Ngige wa Kenya ite ni undu wa gutigwo ni your lovely sister. Ndagitari Mugonda kwena uri urauga geithika muno na ugeithiria athuri othe a kiama we mwega geithia athuri a biacara othe kuria Githumu ni Steve Touch kuma kumwena ucio wa Githumu. Dr Paul Kifisho geithika muno QB Ajip HSC urigo geithirio kama Ajip no kaiga no woka kwirorera show itu ya Ruciini no kaiga ona thutha wa ikinya utuko no kakira ati after guthikiriria after gukorwo show ya hwai ya kuri undu na hi mwina mundu gwitwo wa Nderi wa Muturi muthenya wa hwai mundu gwitwo Gifisho Paul Kibisho ndeke kanya gaka negere kama getha nake ageithia andu maigana ona yacoka tuthie ngathiti-ini. Thank you ndageithika acio mangeithia. Yes. Na guko kwa tugwetaga atia kawaru guko kuna Ken wa Muthithi. Yes. Arauga we no kwenda gutara yuthi uhoro wigie ngahiha micamani-ini yake uteti agikorwo ndurenda mundu ndwendete kambe yake ndwendete kiama giake uratinda ugithii haria ari niki. Thengi muno Ken wa Muthithi tita guko kumagwo. Thiga wa Mununga arauga ndari na uru aroria uria tuhana na ni nderora ngona turiaga weekend irari njega. Ningwendithiria andu othe a Mugunga ward kiumia kiri na thayo na tugie na wendani uyu etagwo mwari wa Gicungumwa ni wa kuria kundu gugwitwo Mugunga Kiambu. Samsete Kikope bypass tuko chonjo. Asante sana Kameri wa Konyo ward Mathira uragwa wewe mutaraji wa kundu kugwetagwo Konyo ward, all the best. Goko no thina wa maguta Inooro TV ne top. Keva Muini alika Mwangi ni watu ma message yo. Mugai wa dafari kuria Bombolulu Mombasa arecireria horo wa thina wa maguta ni ugiaga kurorwo ni kuonania kuri na ugwati. Ucio ngene mundu raturikana twina thayo wewe na thayo njoro Ndina thayo na ni ndina thayo muingi etagwo Mwai wa tours kuma kuria kundu gugwitwo Ruiru. Na ya muthia ngwenda guthoma Ruciini ruru ni ya engineer Gakungu wa Mihango arauga ari kuria Kirigiti Kiambu. Ndina geithia atawiro kuma kuria kundu gwitagwo Ukunda njamba iri kuaga taxi citagwo Amwangi. Amwangi mananjiria wacoka Kamau wire Kamau tumugiroragira na tugathikiriria nginya Ngogoyo mena mundu gwitwo Njoroge Pazurina mananjiria othe wakinya muthenya ucio Ruciini ugeithenie no geithie Kamau. Na ningwenda kugeithia mundu ungi wi haria Tumaini mundu witwo kuria Tumaini etagwo riri mwaniki wa Muruga mwaniki wa Muruga ekole Tumaini Nyandarua akwe na siku njema sana 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 sana. Turekeria tugetha tuthigatheti kana he undu ona tugicokereria tukumuramura ngatheti ciari The Standard na Daily Nation. Yes. No mundu wa makiari ni Jomodi ati akwira te message ni yake ati ararita raini ekire ngari yake maguta riri akinyirira ri marathira. Viusasa brings you all the unlimited entertainment you